ชิมคลิปปุ๋ยเละหุ่นลงง่ายจางทิ้งสองส่งเตะจีบใบเละเวกอุเล่วันเซปเทมเบอร์นี่สอมเดือปทุมทอจันนี่กันหลอกเทียงเละตาตุนไล่คเวลสันจินสังกันเสียดจวนบวยนักคเวลอาเฮียนกันอมแมกนี่อินอลังนังเอรอไว้นะหุ่นชัตกาอิมันกับบิเซตุนจุมาเฮียนสิเลงเมกาลงกลายดิสตริกดินมุนทาร์เบอร์กันง่ายทางอ่ะจูบากาจวนดิสตริกช่วงทุทารอมทาร์ลามตักกันเคลียร์หัวพกังหันสวยเล่พดไม่ละเฮจะนั่นละ subscribe เราเต็นข้องอีตักินอีตานเฮกนาตัวเราโลปกาเรา subscribe สามละก็ฟอลโล่ดอนไลค์และคอมเมนต์ค่าเทียงหิลเราละมุนดังยมนะสังอีเราเทดาร์บกดอนยาดาร์การสมนิเลปลีกัลตาอาคารลงกลายดิสตริกอาร์ทิเวมูชัวทาร์สอมเลปัสรีอันนมาเฮียงชิเวมูชัวที่ Rapidan tu sentes mga mucho avek ani heti taka an klem na chan hi nimin pathian ni ani wang ani ya test tam zok kalpui thin chu chol ani wang ani vein lama shivei an kolna atangin dama chuak hetiang hian an oma ayar quarters covid care center thingka atangin mi som heng ba ka hian home isolation le 4c sanga enkol dam tenen veina enkol dam zong hi an va in sam thum le pariat ni in health department lam report chuan atar lang ani ti chuan hetiang hi tuna longklai district a positive din mun ani IR quarters covid care center thingka hian samsari le pakhat an oma dedicated covid health center longklai a mi paruk enkol mek an nia home isolation enkol longklai khopui chunga hian mi zathum som ni le panga an oma chongte a home isolation a da mi som ni le pali omin 4C จงเตะ Circuit House มีปฐมอนมเมกะ 4C จงเตะปี High School มีสอมเลปันนี่เอ็นกอลเมกันนี่บอกกอลโซอาเฮียน Home Isolation เอ็นกอลปฐมอันละอมาบุงกลาง South Home Isolation เอ็นกอลสมรุกเลปฐมอมบกินบุงกลาง South 4C ปฐมอันดาดานเฮตียงฮีอันนี้ LKBK Sunday School Hall ปัสสริอนมเมกะ Presbyterian Church Sunday School Hall มีปักว่าอมิน BCM Sunday School Hall สอมเลปัสสริอันเมกบอกอันนี้ลุงเตียนอ้วน 4C Middle School ปฐุมตัวนั้นเอ็นกอลนี้ลุงเตียน Home Isolation เอ็นกอลฮิสอมเลปักขัดอันเมกอันนี้สังเอาที่ 4C Primary School ปัสสริเอ็นกอลนี้สังเอาอ้วน 4C Middle School ปังเอ็นกอลเมกอันนี้บอกอาร์วันเน่ Home Isolation เอ็นกอลปังอันอมากอร์ทินเดงเฮียน Home Isolation ตะสอบเลปลีอันอมเมกบอกนี่แห่งบากาเฮียนวัดช่วงปุ๋ยHome Isolation เอ็นกอลฮีสมรุกเลปรุกตัวน่ะเฮียนอันอมนี่ที่ส่วนตุนดินมุนะลงใต้ดิสตริกช่วงโควิด positive สองฮีจรุกสมทุ่งเลปลีอันนี้เหตุเฮียนไว้นำมูชัวแต่ฮีเบลอาลานิโลอันนี้เวลามาลงใต้ก็ไปช่วงเวียงฟังสังจังอาสิกายมูชัวทารีสมสรีเลปขัดอันนี้เหตุเฮียนทิวเน็ตมังมูชัวสมทุ่มปขัดเลรับปิดอันจิเจนเตสมังมูชัวสมทุ่มเลปรุกอันนี้ให้ฮีนี่ขัดทิลทัวลงใต้ก็ไปช่วงpositive มูชัวตัมเบอร์อาลานิเฮียลโอเมให้ไม่เฮียลานิโลนาวเซนนิสอมเลปกัวอุปามิงปอละผัวเราเจอ positive อันนี้ที่มูชัวอันนี้ปกะให้ฮีมิโซรัมหัวปอpositive มูชัวละนาวปังเบอร์อันเฮียลโอเมไว้นะมูชัวซิงาเฮียนกุมละถึงโลกุมสอมปริยัดไว้ลำนาวปังสอมเลปกัวงดไหมอันเตลอันนี้จูนาวปังกันเวียนอุลุกอ่างไอจันดอนตานี่อินลังแห่งบากาเฮียนดิสตริกช่วงโคดังมูชัวเตฮีสมสรีเลปขัดอาเฮียนเบลอาลานิโลวะนักตุกละมาเตเบลคอมอันยังนักตุกรีพอร์ตอาจวนซากันไก่โฉไม่เตปออภิเษยอมมันนี่แห่งสิกายมูชัวเตฮีดิสตริกฮอสพิทอลไลรัมคริสเตียนเมดิคอลเซ็นเตอร์แอนด์ฮอสพิทอลเลคริสเตียนฮอสพิทอลอาจังซัมปูลเทสอาจังมูชัวเตอันนี้โอเลสิเลงกันสิอมโดนหมอตีไลน์การ์ทาร์กันหันไกจูสิกายทารันปุงเล่ตัดไม่ฮีอบวยทักตะเลไหมให้เตียงกันอีจวนกันละปุงเจลังติเราอมินเราทอนนะเลียนตะเลไหมกันอินทาดุลังเร่งเสียสุรการเบอร์อินทาดุลเดวอาลันจวนมีปุยจู
dul tak kan yang hetianga kan dul renga sikai mu chua thar an pun reng bok si chuan tran mar thut a har viau to in karinga chu wangin kan dul tak tak ma hian ho u in tang mar le deuh tiang hiang kan in thla da lo phot chuan tuna la him te hi kan him chun zom zel theiang COVID-19 third wave hi alo thleng tran ani mai thei no pang sivei an tam tariau mai lunglei lampo vena sivei mu chua za a som thum chu no pang an ni tlat mai eng mala se thiam lo no pang an him theina tur chuan eng kim se to puitling ho kan in ven ngun angai ta ti na ani in ven na tur po kan seveka khang te kha in thla da hau lowa kan man char char a hun ta e tu ma hi in thla da lowang u o kan him na tur ani phat chuan polite wakha a chul lawania Vin Taitar thum le minisom ni vel khan Longtai district Sangau bul thaltlang khuwa mei chanau pangpan ni ngur thatin chuai pu sailian thanga fanu thaltlang kumruk mi le ro hlu zuali pu lal ro puya fanu thaltlang kumsom le pathum mi ta chu van doi thak takin thaltlang tengki siam zo lima an tahluma he tengki hi laman lo ani nge ani heng mei chanau pangpan ni te hi zan ina thaltlang thlan mola vuiliam hal ani don ani thaltlang tengki hi thaltlang kholu khochak taya omin he tengki hi siam zo hlim ani wangin tengki khatin tui da chin mek lai ania tengki lu na chin po thataka khar ani mek lai no pang tuya tlalum ta te hian helai hun hi lo to in tuya tlalum no pang jok ngur thatin chuai hian asilipar tuya ati tlak pal awanga chartura azuk chukchu tuya hian tla in ro hlu zuali hian chan tuma awatan puina lama ani po hi tuya hian atla vele ta ni in thaltang no pang omve an tlak laya tengki bula lo omve no pang kumsari le kum ngami vel te chuan an soi ani thaltang no pang pahni ten khochunga puitling omte sila chan tuma thaltlang tengki an thlen chuan heng mei chano pang pahni te hi an lo boral man to ani kan sia tangin kan ram then om Myanmar a sarkar le mi puite in beina na satak awangin raltan ni tin Mizoram an lo lu bel renga voin ni akhan heng raltan lo lu te hi pang khua thala intel khom te chuan a thonin choi tur an lo siam saka heng Myanmar ram boina awanga Mizoram lamron lut raltan pang khua kaltang tur te hi pang khua thalai intel khom te hian sangaw le pang khua ram ria lo dong songin heta hian ei tur cho an lo buat sai sak ani heng raltan thantlang atang le a chevel khua atanga local te hi hriat thei china veinaron lut te hi mi som thuma tanga somli bor vel an nia hriat ania hetianga raltan te tana ei tur lo siam sak hi pang khua thalai intel khom te hian a thei chen chun zom tumin anin buat sai chhomek bok ani tundin hmuna hian Longtai district Myanmar ramren nai Sangau pang khua thaltlang le center fianga Myanmar atanga raltan mi zali somsari le pasari annom meka Sangau le achevel khua te raltan mi tamjok lodong song thei turin tuna hian in buat sai mek ani Myanmar ram boin awang hian nimin pathian ni tai thleng khan Sangau le achevel pang khua thaltlang le center fianga raltan chung kwa za som ni le pariat chung kwa member zali som sari le pasari chung chu anom mek a nimin khan Sangau le achevel Sangau town area pang khua thaltlang le center fiang VC le NGO leaders te Sangau a joint meeting nein raltan chungchang hi an sei ho a raltan lo om lok na tur Sangau le achevel VC tinten lo buat sai lok turin anin hriat tira tunai D-Day puan ani awanga in kana thleng chho meka Myanmar lam atanga raltan an thanhem le don ni in alanga tundin hmuna po Sangau lam ramri nai Myanmar Chin state
thing tlang khu ate Mizoram lama ron lu be seya Myanmar lammi am zatel anom mek ni in VC lam te hian antar langa voin thlangin ral tlan te hian sangaw le a chevel khu ate an la lut mek ni in alanga heng ral tlan lo lut te hi VC le NGO ten lo boi puin COVID-19 sileng kara boina na sajok athen lo na turin film khur taka home quarantine ngal zel an ni bok ani tichuan tun din huna ramri ngai khuwa sanga ral tlan omdan hetiang hian lo ngai thla ila sangaw uan a hian chungkwa somni le paruk chung komembar somsari le pasari an lut to a sangaw chuwa chungkwa somthum le panni chung komembar za le paruk lut to bokin sangaw thia chungkwa pasari chung komembar somthum le pasari te an lut boka sangaw fora hian chungkwa somni member somriat te an lut boka pangkhua a chungkwa somni le pasari lutin chungko member hi za somni anni thaltang a hian chungkwa pakwa an luta chungko member hi somni le pasari annia center fianga chungkwa pasari lut to in chungko member hi somthum anni tichuan tundin huna Longklai district chung Myanmar ramri dep khothang sanga ral tlan lo lut te hi chungkwa za somni le pariat ni in chungko member zali somsari le pasari anni Facebook he ka channel hi like ska ni subscribe ska notification bell on na borin karon ngen che ani pu h tin tlunga kum somruk le pasari mi Longklai chan mari veng ami chu voin thotan ni September ni som le pathum chundar som panhi le mini som panga akhan Lairam Christian Medical Center and Hospital a COVID wangin aborala ama hian natna khirtak ave wangin LCMC a hian enkolmek ania heta hian shi akai ti mu chu ani tichuan voin ni akhan aratna tuar lovin aborala voin tlai lamdar li akhan aloina kausan LKBK chan mari kausan hola bial tu pastor Reverend Silal Monkiman avoi liam ani heti hian Longklai district mi le sa COVID wanga boral hi som le pariat an tlingta ani voin September ni som le pathum thotan ni akhan Longklai DC district magistrate ni bok Dr. Andrew H. Vanal tikachuan COVID-19 in khuak hirna dan kalpui mek chunzam zel natur thupek order hetiang hian ati chuaka District Disaster Management Authority Longklai District in COVID-19 darzel turven atana ni somle pathum voin ni thlenga man tur in kai suaina order number arontar langa August ni somthuma alo chua to chu voin ni hi atopna ni alo ni ta a Longklai khopui chunga ni tin sikai thar an la om zela hetiang ani awang hian COVID-19 darzel turven nan le hemi atana sarkar malak na te khailak lova tluang taka akal chel theinan in khuak hirna engema chan lakal pui chunsom chula hriat ania chuwangin kei Dr. Andrew H. Vanal tika hian Chairman District Disaster Management Authority kanina angin in kai suaina order number tarlan ania hei hi voin ni September ni somle pathum thotan ni atanga September ni somni karle thotan ni thleng kapot seye tin he in khuak hirna kalpui mek po sei ani thu order ati chuak ani voin September ni somle pathum thotan ni akhan Longklai DC Dr. Andrew H. Vanal dika chuan Longklai khopuya zan curfew kalpui mek chungchanga order thar hetiang hian ati chuaka longai tha ila COVID-19 laka mi puite kan lo himjok nana Mizoram sarkar order number tarlan ania September nili a ti chua to chu kei Dr. Andrew H. Vanal dika MCS District Magistrate Longklai District Longklai hian CRPC section zasam li ple palina in thuneina min pek angin Longklai District chunga voin September ni somle pathum thotan ni
zandar sari atanga September ni somni karle thojan ni jing dar li thleng zan curfew chun zomani ti kapuange tin order thar ati chuaka he thupeka tarlan ani dan a chuan heng curfew in a huam lo tur chin ron tarlan ate hi amma salama curfew in a huam lo te thokha an awangin tun tuma heng karon tarlang shi don lo kan ron tarlang kher to don lo ani khetu ta he ka channel hi like saka min subscribe saka notification bell ni long na storin karon ngen che ani voin thojan ni September ni som le pathum khan longklai di si Dr. Andrew H. Van Lal dikachuan COVID-19 sileng meka in khuakhirna kalpuyan i mek lain in khom chungchang a order thar hetiang hian ati chuak ani District Disaster Management Authority Longklai District in COVID-19 darzel turven atana Longklai khopui chunga mantur in khuakhirna order tarlan ania ni somthum August a alo chua to chu close a point pariatna Longklai khopui chunga in khom phal ani lowa jing le tlai tong trai nei phal ani Longklai khopon COVID-19 vei omlo na khuwa te SDO mo BDO mo VLTF le ko ran throi tu te ruam han na siama in khom kalpui thei ani ti hi thule omma chu man chun zom turin order veina khan ati chuak bok ani